Nana could you come out today, sia, and now was a berry ma. Cause I tell today being who may be no problem, and you don't cancel for me. Then don't put the small boys. Get him here. Someone, 2 boys, see what problem, you don't want more effort to young crew. You refer to me as a small boy, but what? We have to the animal. A bit in a good if you pull the do, 26 years. Your father didn't 25 at that Chumansu. This is not the first time. I am suing you in court to come and explain your action. Mind you, enough is enough. I am first Abba Pacho Media. It didn't end there. Now you are referring to me. That's my boy. Yadamu yana said that Mokai Horned and an some a day ever some more. And as I say, I didn't some for day bromo, dear day bano, a day free a year Oguaa and anomaton kunya, assassin so. Osaberima amwa kwata, ni fee pair near de free. Nina efa, a branty beer were yen some training were ye Juma war, a hotel FM, a war finfi mantemo. Nidin, I your friend I was just saw, and as an ahutedi. Ene ato trustworthy. Na abrante be afie twemu no ebra Oguaa Manhene anase Oguaa man ehye won fa kese a Yero Santa Hene de nanim onyam ne asanteman de won nim onyam kota ekire ma ne ye fe no. Abrante di kan de babonten be kire se sika hodo ne donation ahodo a ye de ema Oguaa Traditional Council nam so ma Yero Santa Hene edisika kese de ball for tour educational fund no empo no omunya nte ho hwe ejanan bia na ewo Oguaa eben ahemfi ni mpo na asai no na nko mo hwe se enkasika na ebaaye no kombe yi bi dia ye se bia ejanan bia no nenso so omo ehu hwe kire mpo no wo se ka se eye omo efa na yenim sanka ye finfi mantem mu no omo hyefa ye ka elimina na ye ka Cape Coastal eye Pan African omo trade fair ya no ye no ne enim say yemfimfim mantem pa ena se bi ya na won ayo omo fa won ehye ne so bedu mebi ma no esesan ya ne no so akwaye hawase sei se ye ka se ye hyefa asa Nigeria fo no ya age afa ne sa ne no ena ato trustworthy wono de wo ka ne se ne tumi a wo ene so yensem training tina no ena wo de be kansem wose ntokwa a ekoso ewo Oguaa Manhene ntemu ena afen so eye elimina hene so entemu no zantokwa no awo matwe ho manso saa no eno na akwakofa haw ayema mpuntu ahodo nyede emma na sade wosi eka asamo no se be ne buo ene enidie enimu entie nam so emma mpanyi twen no ba ahenimu emma wontwi nanimu a ennei wo mo abone ka won hyese wontwia odwe otwe adua odwampo otwe adua miensa ene sika national pahodo eka ho a empanyi de bone ka won wie nso so a sede sebio so se benya ado wo frɛ nananom motia konya so wo frɛ wo small boy no ene ensem a yakwadu ode bɔ won no nso ene so mo se twene dan akogina asemdi bia no mɛkyerɛ di ntia ema ne kan wo kan ye no ene ensem a wo kan nso so no eye ne evidence anase do odidi adanse pa se san ensem a wo kan ni na no so eye no kre no momie nkoti ensem a ede ato trustworthy ekɔ hawmu no na yenti asotwe a Oguaa Manhene ede amano Akoto, the town of beautiful nonsense, Numu Adeshe, Mwana wawa amenanaze, wawa fie, wawa Ghana many mukrampa way to 2 takwan. Anepei, Mezebusum penin na napaprata, Nanabaka, Nene Teyi, Nana Tabel, and now Busumunkea wakawina with the Chiawan. Wala one share Yanadi Shia wa quentum. One period that was be papa baby fear, one come on, one bon ban, one more when I gain a young son now come a pacurie. Now one for bibi umbrefie, me fear so in ye. And I pay my bay a boko, if your menu I call, menu I beer. Papa.
afia kwa aprawa asan abotu yeli biom yeli bidza afehye na afehye ne yeli beti no wona wodire be business no wa hya ase kaka won won so a why wadwene de won won pie Oguaa the town of beautiful nonsense ni yeyen won so owoma wore ye wanchi maka sen ya tenten masemi okoma Oguaa mpanyinfo fitinana kwesata otode bien ade ba chiame na whatever wondo afasha planning committee won so won tay maya zo more kofa Nigeria worry so worry one hin what's in the bagway ya bonsem mahon wo ya ate papa last year was it otumfo na what's in the bay why ya ze yen nti that was in painful na what's one ba ni nyina oye but the question is there amina wo asogwa man Oguaa de she e ba ze na yere ye wasi Oguaa ifi tu afehye na yele beye iyi kwama nana mo sorry me sansu bom ma azema nana ko sata to de bie ti afi na want na one mande for papa na obubu ni na o so beye na yi modern one physiology nsem yenya ne nti de sika bi a obey no sika bi a obey last year afehye no mu sika bi enyinya na adin asibeye ezibeye ti afi ni ye nana yiribita afehye foforo what's up me yehu bibi fiti krutan waade sana de ba mpano oyenkon ekoso na oye gwa n'enwa downtown no nyi ho nana ere yeden anyimfo ndwandwa ma wakeka na hu nyinara nwa nyina wole yeden ma Oguaa ifi tu afehye what's sister two another sister hin whatever sister yaba sister 2 or 60 61 or whatever eba adze na yere ye eba botai su na osinye na nwodo ana hin na ofi Nigeria Lebanon ala Taliban oloba abotu gwai ma waye sisi ala nyina wosi yiru tufia so yiru yutufi ya piefin ye fi ona me de yidi ifi tu afashenti ya piefi gwa ye fi menyimu wo fi maka wo bi ye fi nti mbira asodo de yesesa ye na abrabo yeni nua nom na yan papa nom na yan kr nom na yan ye nom na yan sister nom na wugwa abrochi na wo pie da wo be ye bibi wo fie mpo wa hya ase de daw am bobrafo na am pie chede am pie adze papa fo na wo gufia ha na nti ode ye ka asem papa bi gu wona asom ye gigi wona mbamba ye mo wotum ye wondom wodze mo wodze ban iye mom ye kasa ba heart ye de kira won oda wo nu mo le biren awembire bi engwe no ho na so no ti baby kroma waye mo waye fie no we ko hu bibi na opedo o te da man na na di be fie ime fie suso tumpana hwe abochi wona ugo no opedo wo be fie o opedo wo be fie na wakati na abochi ra chento owo mo wosu bana ye nti wohu za o ye fie na wo dire be fie nti odan ye no so yigu fie yeso wono mu ifie biam no munyipa wa abrochi ifie biam no munyipa ye titiru but yin ye gu fie anom de ye piefin ye dofin ye difin ye de sra ye nwunti ama obi za de papa le ba ne ye le bogu wo me yen sisen ye ni suban osabeli ma awu ne ye rehwe because awu mo mu da ne ye nya ye bo mo du iye nye ne de eyi politics asemo ye nka ne ba no kwa na oda wona ode ye kanana achel kakao sisi ala mpoja na wole ito man panyinufo fine ba wo kromitin that ye hu show this year afeshe
na nakeka ho ye pe action ye mpe kasa asira was sika wa hin sika ye de be ye wa hin sika na wo gwe hala sika bosum na la onyi kwabena fosu hwema kwabena fosu wa ye yele be besi ne ye twe nkonkon ya ye ntu sabi wo ye nyu abir obi ali ye ni ti ye nti odin ya so ye ni ye nti ame metinyi da maka metinyi da kasa maka nti na nakeka ho wan for we twon we hie nyina keka mo wan keka won obi ali ye ni ti ye mo kro no mfi because ho kase onfi Ghana ho ofi ala tato na oleba yambo se ma fashion planning committee ma yazi munyim zo ye fie na munyim zo ye fie za ina no kwa agban wa friend ayin fie na ye na natimin ye ni wura his excellency yankopon fani kransi Kofi Milata na obaji dameda na osisi ne kakraji mine fiti kwo Obama bay cray mo ta na oti camera house o se Camilla Harris obey what the curtains na what the saw ayin fie kakaka oti de mi porch ni ma ya di ni ma na what the curtains kakrasa hon cause one pedo obohu oye shame ya wan krofo obotumetu won wesi what the obegie ma ayin fie no weti mu e ba te ne yele ye na nakaka ho se fie na wa se no enya kopia ne liso dada no osuo ne nyodi buni na atie do nkwafa ya krado da wotu won hu begima wo beye obi tinu wusi wo de onu na ogbobubu na onu na obeye ne yenyima aza wonye ne ye yenyima asama wonye ne kai papa ne eje megu okwa ntina na oda wodo pi ne ya tete but nyawo ne ye baka oda wodo nti hwe ne ye ne ye atodi biom MC ifoforo na waba ne His Excellency Justice George Atta masa oye woto na akono oye 6 months yehu show oye ye adwuma iga kwal kwenyin ne YouTube kala de wo de ba ye ko shop abala ife so yin awo ye fie yin po iye gwenyi ba mfi beebi na wozo ba ifi gwe ha mo lo kodu be nya nyim wo so ale yadan afi yilibiti ifi tu afashe awo so wa fam zino yen den yan tourist attraction na lighthouse no yen castle na nik fort na nik ka wonyina wo so wo UNESCO say wana fo na wo wonsem oye yenza onye wonza because won wo sika na wo ze yen ye ekoni bi anyo ye butumi ya age na yankase yan ron ne yeza His Excellency George Justice Atta abaze na leye nyame charge na sa Atta lokon we jaw drip machines osusu wale yeden kal kwani nyina lututu fiti lighthouse so woni dey ibutuma nye skefim ye peske ye za ron gwe ibutuma nye skefim kutwa kal kwan one started the what feel portals masa wo show no ye e sala de ba address fine sika no wo tuwachi media tuwachi ina SS institution so ye twado etuma wo ho de ye masa na bebiu The fact that your medium is the person doesn't mean you can talk anyhow. This is not the first time. This time, I'm suing you in court to come and explain your action. Fine. Enough is enough. Abensra, why? Can we know what he knows? Press my word. My young people, come to me. I explain. Hey, my friend, I don't know. Why can't you? I am first. Abba Patrol Major. It didn't end there. Now you are referring to me. That's one boy. My friend got proud or something. And you come and tell me that I'm a small boy. Man will tell you. You don't know where. No, I can't go there with punch. I have to take talk with you the whole world. Look me myself. For what? For trying to watch this man. What? When you're hoping you figure, I'm a
see the true story as a pressman, a proper one. And see what according to you and say. Did you come to find out the truth? A man by the one I can say bastard. I can see the bastard. Snap at the couple. Sika Osudu. If you are the man, whenever bastard, or the Kubama, and answer from back. Or the Kubama Nanano. Na ɛkono abaka no wɔ gwe kɔtɔ no ho dada bridge hɔ ɔde bɔtɔ no kɔn ho ɔde afefi kɛse nda asɛm no kɛ besua no so na ɔde abafa commercial bank wɔdua castle bin na nanom atena dɛ mo atena ni ɔka Obe yim ha abobon pay na ikabo no anan mai le onnam asina yewo mutin no be no boke kichi ya ba ma ne bele bi ma ne bele bi ko akwa nyamanya ya krabo no baba abofo obi go from public apology odo pamani nyina na wiade nyina chaw ndebie ne nansan da ya mande da meka mesese de yesi afantenten video sesei no ensam a wo beka no bebrebe fa ho anya asem ebebe fa ho anya amane ebi so befa ho awu eno nti ya ye kasa momye hwe ye kasa mu ye na ehu se ye mpanye ne ye ka won asem no na ehu kwan ebefa so ebesi ye de ensem so be ye de ebefa so ena atode na edru so ekena wonim de ne de beba nananom na yem amamre ne amane ntua no eno nti se wonsem bi ne ye ka kire won a eya momye hwe se de ebesi aka ye nsem afa ne yen kan ne ehu se ekena bi enso be ye mpanyine na se ye mpanyine na se bi de betimi awo no anase de betimi ahwe no kasete ye a yeso so ebe ye ya midin e de maame fozia otwede mponyankopon yadoma ye behia makram